vode? Uzeti, rekla si mi da uzmu mineralno. Ako ideš dolje, znaš, nema otići u ovom pravcu. Sad, vjerojatno ovaj hepek treba krenuti. Da je stepen uništenja rijetkih močvarica i njihovo potpuno nestajanje sa ovoga prostora velik, pokazuje i novije istraživanje mladih istraživača u kome se čak 94 vrste močvarica uopšte više ne nalaze na Bardači. Mladi istraživači su ove godine pokrenuli jedan projekat istraživanja i zaštite biodiverziteta Bardače. Nadamo se da ćemo u toku sljedeće godine nastaviti sa radom na istraživanjima, pošto je to jedan kompleksan vid istraživanja koji zahtjeva jako puno terenskog rada, što se mi trudimo da radimo. Nalazimo se ispred Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci, odakle je sve i počelo još 1998. godine kada se grupa studenata okupila i odlučila da registruju udruženje građana pod nazivom Mladi istraživači Banja Luke. Iza mene se nalaze prve prostorije mladih istraživača Banja Luke. Iako one nisu bile dovoljne za djelovanje, naš prvi zadatak je bio opremanje kluba mladih istraživača računarskom opremom, kako bi mogli da djelujemo, odnosno da razvijamo projektne ideje, da ih pišemo, apliciramo i realizujemo. Vrlo brzo nakon uspostavljanja kluba mladih istraživača, ove prostorije nisu bile više dovoljne za naše djelovanje, te smo ponovo se obratili Prirodno-matematičkom fakultetu i dobili smo prostorije u podrumskim prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta zajedno sa studentskom organizacijom PMF-a. Tu smo djelovali preko 4 godine, gdje su mnoge od istraživačkih, ali i edukativnih aktivnosti provođene. Mladim istraživačima Banja Luke sam praktično od samog osnivanja, naime grupa studenata sa Prirodno-matematičkog fakulteta koji su bili članovi pojedinih različitih grupa, kao što su recimo biologija, turizmologija ili geografija, su se ujedinili kako bi na neki način upotpunili svoje obrazovanje praktičnom nastavom i kako bi animirali i profesore, ali i studente da rade na terenu, da upoznaju prirodne zakone prije svega, a kasnije i naravno da se bavi nekim aktivističkim radom. Organizacija je od osnivanja pod nazivom Mladi istraživači Banja Luke kroz svoje aktivnosti sazrijevala iskustvom i svako od nas lično, od studenata prirodnih nauka do profesionalaca iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine i održivog razvoja. Za mene lično to nije bio sam rad u organizaciji i kroz aktivnosti u organizaciji, nego nešto što sam živjela i živim i dan danas. Cilj našeg organizovanja i cilj osnivanja Udruženja mladih istraživača Banja Luke je bio u stvari naša želja da unaprijedimo kako naše studije i dakle ono što smo mi učili na fakultetu, tako i da damo doprinos naučnim istraživanjima, odnosno podacima koje smo prikupljali sa terena. Ali i naravno da podignemo svijest ljudi o potrebi zaštite životne sredine u Banja Luci, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Nakon recimo 6-7 godina boravka na Prirodno-matematičkom fakultetu, kako je organizacija sve više i rasla i mnogo više ljudi je i bilo angažovano u organizaciji, morali smo napustiti ovaj prostor Prirodno-matematičkog fakulteta i pronaći novi prostor u kojem smo djelovali od 2004. godine
s obzirom da smo počeli kao organizacija koja se trebala baviti naučno-istraživačkim radovima i na taj način doprinijeti i u oblasti životne sredine, shvatili smo vremenom da zagovaranja i politike u oblasti životne sredine mogu dovesti mnogo više do promjena u unapređenju same životne sredine. Tako da je vremenom organizacija evoluirala i kroz aktivnosti i ciljeve koje smo imali mijenjala se i vizija i sam naziv organizacije u Centar za životnu sredinu. Pa da, kad sam se učlanio u centar, to je bilo 2002. godine i to je bila praktično prva grupa ljudi sa kojima sam se istinski osjećao opuštenim i da jednostavno smo zainteresovani za iste stvari, da mogu se ponašati onako kako želim. I mislim da sam tu mnogo naučio, ali pored toga su mi na neki način bili važniji oni kao ljudi sa kojima se mogu družiti, biti ono što jesam, a s druge strane što su mi otvorili pogled na svijet, budući da sam uz članstvo u centru imao prilike da mnogo putujem, sigurno mnogo više nego što bi sam imao prilike, tako da uz njih sam postao taj globalni lutalica koji još uvijek i danas jesam. Ono što smo mi tada provodili bilo je i rad sa djecom, znači jedan projekat Eko radionice, Eko kampovi, gdje je dosta mladih ljudi, posebno osnovnoškolaca i srednjoškolaca, prošlo kroz naše programe. Nama je jako drago kada vidimo da upravo ti tada učenici danas vode tu organizaciju i praktično su njen stup, tako da smo na neki način i osigurali budućnost mladih istraživača Banja Luke, a danas Centra za životnu sredinu. Pridružila sam se Centru za životnu sredinu na početku srednje škole, kroz edukacije koje su oni tada vodili. To je bilo prije 17 godina, što je više od pola mog života. Svidjela mi se ideja da se kroz edukaciju bavimo pitanjima životne sredine, da pokušavamo da razumijemo više prirodu i procese u njoj, ali da ne stane samo na tome, nego da se oko pitanja životne sredine i ugroženosti okupimo i da se za prirodu istinski borimo. Strategija. Evo jedna H. Evo jedna T. Crvene su ti termoelektrane, a plave su hidroelektrane. Nema šta, ministre, odlična strategija. Može i drugačije. Organizacija je brzo, da tako kažem, izrasla u jednu reprezentativnu, jednu od najaktivnijih organizacija u Bosni i Hercegovini. Radila je čak i na okupljanju svih organizacija u Bosni i Hercegovini kako bi se djelovalo na državne zakone, a naravno kasnije svojim uspješnim radom i dokazala da je moguće promijeniti neke stvari, znači kako od svijesti naravno stanovništva, tako i do zakona i do naravno nekih loših, da tako, inicijativa kad je u pitanju životna sredina. Organizira branš mladi istraživači Banja Luke. Jovana Mić, mladi istraživači Banja Luke. Hvala. Dakle, na ove stikere, odnosno naljepnice, imamo da napravite svoje očekivanja. Šta biste vi u budućnosti željeli da vidite, odnosno na koji način da učestvujete Kampanja protiv hidroelektrana na Vrbasu, koja je trajala od 2004. do 2006. godine, je prva velika aktivnost u koju sam se ja uključila i mogu reći kroz koju sam nekako istasala kao aktivista. I to je sigurno jedan od razloga zbog kojih sam i ostala ovo sve vrijeme u centru, zato što sam prepoznala da je to način rada gdje se vrednuju prave vrijednosti kao što je vrijednost rijeke Vrbas i načini u stvari borbe koji su vođeni kroz čitavu tu kampanju. Protiv projekta ustaju nevladine organizacije organizovane u koaliciju za zaštitu Vrbasa. Traže ekološku studiju. Prikupljaju 6.500 potpisa građana koji pozivaju parlament Srpske da uskrati saglasnost na ugovor. Pošto ne vidimo odakle vam toliki negativan stav, kao da ne postoje na Neretvi 3 hidroelektrane koje rade 25 godina. To je negativan stav, to što nema javnost nikakve informacija. A kad javnost dobije informacije, javnost će veoma jasno biti, znači za čiju korist se ovo radi.
Narodna skupština 3. novembra ipak daje zeleno svjetlo na ugovor o koncesiji. Tada smo uspjeli da mobilizujemo i da okupimo, da dignemo na noge, mogu reći, Banja Luku, i kampanja je uspješno završena zato što je grad donio odluku da je protiv hidroelektrana na Vrbasu. To je bila jedna od velikih pobjeda i uspjeli smo da na taj način motivišemo i ohrabrimo mnoge druge inicijative i mnoge druge organizacije širom Bosne i Hercegovine. Ja vam, gospodo, zahvaljujem, ali prije nego što odjavim emisiju sigurno trebamo vidjeti kako su glasali naši gledalci. Dakle, na pitanje podržavate li izgradnju novih hidroelektrana na Vrbasu, podržalo je izgradnju 10 gledalaca, 311 gledalaca je bilo protiv. Nažalost, prošle godine smo ponovo imali na dnevnom redu planove za izgradnju hidroelektrana na Vrbasu, od kojih je jedna upravo planirana uzvodno od lokacije gdje se trenutno nalazimo. Danas smo na ovom mjestu povodom zahtjeva hidroelektrana na Vrbasu u procesu izrade stručnog mišljenja urbaničko-tehničkih uslova za izgradnju hidroelektrane Krupa. Centar za životnu sredinu je tražio putem zahtjeva za pristup informacijama. Od vas i od Elektroprivrede Republike Srpske. Mislite da je u pitanju, dakle, hidroelektrana Bočac 2, da je, neki dan ste u medijima dali izjavu da je instalisane snage 2 puta po 5 MW, je li tako? Da. Kolika vam je ekološka dozvola, koliko vam u ekološkoj dozvoli stoji da je... 2 puta po 5 MW. Nije tačno, stoji 8,76 MW. Gdje je ta privreda da potroši tih 30%? Gledajte, onda ti ne kao domaći potrošač imao strijepci... Nemojte se obraćati sa ti, ja nisam ni vas. Dobro, mislim i vi kad postavljate pitanja, tako postavljate, sjedite, stavite se kao da sam ja ovdje pred vama presuđenje, koji se tako ponašati. Mislim, ja došao ovdje da vi meni tako postavljate pitanje i tako se ponašate. Ukoliko je, evo ja sad, gospodine, ja sad mogu se obavezati da će hidroelektrana na Vrbasu, ukoliko je mjesto Krupa, kao mjesto, ne mora biti ni većina, nego ljudi koji je protiv gradnje i te Krupe niske. Evo mi ćemo napisati zahtjev vlada smo i protiv gradnje. Ono što smo mi zajedno sa koalicijom za Vrbasu radili je ponovo pokrenuli kampanju i mogu reći ponovo donijeli veliku pobjedu za ovu rijeku, okupljajući ljude koji stvarno poznaju istinske vrijednosti ove rijeke, koji su se za nju do krajnjih granica i borili. Koalicija za Vrbas ostvarila je svoj cilj. Vrbas u Banja Luci niko neće dirati. Rijeke Bosne i Hercegovine su naše najveće prirodno bogatstvo, međutim, oni su pod velikom prijetnjom planova za izgradnju ogromnog broja hidroelektrana na skoro svakoj od njih. Hidroelektrane nanose velike štete našoj prirodi, lokalnim zajednicama i ekonomiji naše zemlje. Kroz kampanju Bitka za Sutjesku smo se suprotstavili planovima privatnog investitora za izgradnju 5 malih hidroelektrana u srcu Nacionalnog parka Sutjeska, što je naš najstariji nacionalni park. Prikupljanje potpisa protiv izgradnje hidroelektrana u Nacionalnom parku Sutjeska. Bitka za Sutjesku, potpisivanje peticije počelo je na 12 lokacija u Republici Srpskoj. Kako bi se prikupilo najmanje 3000 potpisa, čime bi se stvorile pretpostavke. 3000 potpisa je dovoljno da Centar za životnu sredinu u Narodnu skupštinu uputi inicijativu za raskidanjem koncesionih ugovora o gradnji. Skupili smo dovoljan broj potpisa, što je jako dobra vijest. Nastavljamo još večeras, mislim evo danas poslije podne i sutra,
a sutra je... Simbolično 5 do 12 peticija je predata u parlament Srpske. U Centru za životnu sredinu očekuju da do gradnje malih hidroelektrana... Vlada je sa dnevnog reda povukla predlog odluke o usvajanju prostornog plana područja Nacionalni park Sutjeska. To je potvrdila i odluka Okružnog suda u Banja Luci kojom je poništeno rješenje resornog ministarstva o odobravanju studije uticaja na životnu sredinu za 3 male hidroelektrane na Hrčavci. Zajedno sa velikim brojem stručnjaka koje smo okupili kroz ovu kampanju, smo uspjeli da se suprotstavimo ovim planovima i uspjeli smo da sačuvamo Nacionalni park Sutjeska koji se s razlogom zove laboratorija u prirodi. Iz Koalicije za Sanu i Centra za životnu sredinu kažu da neće odustati, te da se gradnja hidroelektrane mora zaustaviti. Iako je hidroelektrana prošle godine krenula da se gradi, mi ne odustajemo od svojih aktivnosti. 10 godina smo se borili protiv hidroelektrane Medna na rijeci Sani i nažalost nismo uspjeli da se izborimo. Čitava koalicija za rijeku Sanu je pokretala razne procese i građansku inicijativu i peticiju. Niti smo mi, niti su ostale članice koalicije za Sanu odustale od rijeke Sane. Ono što je pozitivno je da je prihvaćena naša inicijativa za zaštitu izvorišta i gornjeg toka rijeke Sane. Tako da se nadamo da ćemo uskoro imati zvanično zaštićeno područje ovog toka rijeke Sane. A vezano za hidroelektranu, nadamo se da će doći vrijeme kada će se ona stvarno i ukloniti. Centar za životnu sredinu se već godinama bori protiv izgradnje hidroelektrana na našim rijekama, ali i drugih štetnih projekata i zalažemo se za unapređenje energetske efikasnosti i veće korištenje drugih manje štetnih obnovljivih izvora energije kao što su solar i vjetar. Nalazim se na krovu Vizitor centra Pecka i ovo je prvi krov za solarnu pecku. Solarna pecka je zajednička inicijativa Centra za životnu sredinu i organizacije Greenways, koja je bila vrlo uspješna kroz crowdfunding kampanju i uskoro počinjemo sa realizacijom. Skupili smo novac i ovo je samo početak. Naša namjera je da cijelo selo bude solarno. Najveći dio električne energije u BiH dolazi iz veoma prljavog izvora, uglja. Svaki korak u njegovom korištenju uništava životnu sredinu i naše zdravlje. Zbog 1 tone uglja se uništi do 15 tona zemljišta i zagadi preko 11.000 litara vode. Kroz kampanju Stop prljavoj energiji jer budućnost je obnovljiva, borimo se protiv prljave energije dobijene iz uglja, a zalažemo se za obnovljivu budućnost. Što znači, Bosna i Hercegovina je potpisnica sporazuma sa energetskom zajednicom i kao takva ona je dužna i obavezuje se na tranziciju energetskog sektora. Već od marta mjeseca mi smo imali par akcija gdje se u stvari radi na usvajanju okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine, koja bi trebala u stvari da da to usmjerenje i pravac u kom treba da djelujemo. Fosilna goriva su jedan od glavnih uzročnika aktuelne klimatske krize, a to je nedavno potvrdilo 11.000 naučnika u svijetu. I zato mi moramo da se okrenemo obnovljivim izvorima energije kako bismo ovu planetu ostavili generacijama koje dolaze. Termoelektranu grade kompanije iz Kine. Zašto gradite nove termoelektrane na ugalj ako tvrdite da se borite protiv klimatskih promjena? Centar za životnu sredinu se već dugi niz godina bori protiv štetnih projekata koji su vezani za fosilna goriva. I ta borba će se nastaviti sve dok naše vlasti ne shvate da je fosilnoj eri došao kraj. Centru sam se pridružio zato što pridružujem se kroz banjalučku kritičnu masu. Pridružio sam se zato što mi se sviđa temperament ljudi, energija koja postoji između ljudi i u centru, stvari o kojima se priča i problemi
koje želimo da adresiramo i koje želimo da riješimo. Prije sam mislila da kao i svi ostali, ti kao pojedinac ništa ne možeš da promijeniš. Tvoje je samo da gledaš i da ne znam ni ja, uskladiš se sa drugima. Onda kad dođeš u centar, onda to oni kažu pa trebaš pitati ove ljude, trebaš uraditi ovo, trebaš reći nekom ako nešto smeta. I to mi je nekako to mi je najveća promjena što sam, otkad sam aktivista nekako. Vidim nešto što mi smeta i već razmišljam način na koji bi mogla da nekako promijenim. Ne bolje samo za sebe, već i za ljudi kojima, dosta ljudi kojima smeta to isto. 1, 2, 3, 4 i onda 1, 2, 4. Najveću prednost vidim da sam se ja razvio kao ličnost. Upoznao sam mnoge perspektivne i pozitivne ljude i to je ono što mene vodi kroz sav rad u centru i ono što me motiviše iz dana u dan. Zašto nismo upozoreni na vrijeme na opasnost od poplava? At least, basically towns and cities everywhere. It's going to be gigantic. We're marching towards Buckingham Palace! Kažu okupljeni građani, znak je da pravosuđe u Republici Srpskoj još nije počelo da radi svoj posao. Poslovno-stambenih objekata kod medicinske elektronike i od odbornika Gradske skupštine tražili su da na aktualnom času... Aktivisti protesta su, kažu, već prikupili dokumentaciju koja ukazuje na značajan broj kršenja zakona u ovoj izgradnji. Građanski aktivizam u Banja Luci dobija novu dimenziju. Nakon usmenih razgovora sa policijom, najglasniji šetači dobili su i prekršajne prijave i prijetnje. Jedan od primjera lokalnog djelovanja jeste inicijativa Naš prostor koju smo pokrenuli 2013. godine, a koja je nastala u stvari kao odgovor na tadašnje dešavanje vezano za takozvani Picin park, gdje je uništena jedna velika zelena površina zbog izgradnje kompleksa zgrada. Park je naš! Park je naš! Shvatili smo da građani ne samo da su ljuti tom pretjeranom urbanizacijom koja se dešava, nego i generalno upravljanjem zelenim i javnim površinama. Zato smo pokrenuli inicijativu Naš prostor koja je trebala u stvari da napravi most između građana i lokalne vlasti koja je trebala da, a i jeste u konačnici, pokazalo se vrlo pozitivno, da približi građanima sve procese koje se tiču izmjene prostorne planske dokumentacije. Jednostavno, ovo više nije ona Banja Luka koja je nekad bila. Ovo je Banja Luka u kojoj nije više postalo zdravo za živjeti. Ovo više nije grad u kojem se ja često zapitam da li je ovo grad u kojem ja želim da živim. Banja Luka je ipak grad svih nas i treba što veći broj korisnika svih vidova prostora da se izjasni i da kažu koji su zaista njihovi stavovi. Zajedno sa građanima smo kroz inicijativu Naš prostor izvojevali dvije velike lokalne pobjede koje jesu ovako lokalnog karaktera, ali su pokrenule određenu lavinu reakcija i po drugim naseljima. Jedna od njih je očuvanje sankališta u Boriku, gdje se dosta djece uključilo, što je ovako posebno bilo interesantno i važno. Druga inicijativa je inicijativa u Novoj Varoši koju smo podržali, koja je stvari pokrenuta od strane građana, koja je isto tako uspjela da zaštiti jednu veoma važnu zelenu površinu u gradu. Građanska inicijativa Rekreativna zona Banja Luka je sarađivala usko sa Centrom za životnu sredinu
gdje smo zajedno uspjeli kroz određene aktivnosti doći do ovog uspjeha kojeg smo i uspjeli postići. Inicijativa građana, rekreativna zona Banja Luka, pokazala na koji način se građani trebaju odnositi prema javnom prostoru i na koji način ga trebaju čuvati. Ono što je bitno da se to čuvanje radi argumentovano, stručno i na vrijeme, pošto je bilo dosta inicijativa koje su pokušavale riješiti problem javnog prostora koji je uzurpiran, kao na primjer Picin park, takozvani, koji je imao odgovor građana, ali međutim bio je kasno realizovan i zbog toga nije imao dobar rezultat. Međutim, ta inicijativa je dala na neki način početak tih novih inicijativa, pa se pojavila rekreativna zona i iza nje se pojavila i inicijativa građana Borik, koja je jedna od uspješnih inicijativa koja je na vrijeme prikazala problem i na vrijeme riješila taj problem. Ovdje ja bih postavio pitanje vama iz grada. Evo, jer građani Borika su nas kontaktirali, žele da pokrenu peticiju protiv ovog rješenja. Moje pitanje je koliki broj potpisa građana koji stanuju na području mjesne zajednice Borik je dovoljan da grad, u stvari udjeljenje, odustane od ovog nacrta. To je prvo. Zapamti, javni prostori su tvoji. Imaš puno pravo da se naljutiš ako je neki prostor prodat, ružan, neiskorišćen ili napušten. Ali pravo svojine povlači i odgovornost, a to znači da kada uočiš problem, moraš i da učiniš nešto da ga riješiš. Sa odlaganjem opasnih ruda suočavaju se mještani Ložioničke ulice u Banja Luci. Sumnjaju da je to razlog njihovog sve češćeg obolijevanja od karcinoma. Pogled sa prozora kuće porodice Kolundžija pruža se na rudu boksita. Tako je bilo i prije 30 godina kada se tu doselila, priča Rajna Kolundžija. Ali tada je, kaže, dolazilo 40 kamiona sa rudom mjesečno. Sada toliko ih prođe dnevno. Centar za životnu sredinu kroz sve svoje aktivnosti pokušava stvarno argumentovano da djeluje. Jedan važan segment naših aktivnosti jesu pravne aktivnosti. Tako da naš pravni tim sa nama radi kroz sve naše kampanje, kroz sve naše programe. 2013. godine smo osnovali Arhus centar zajedno sa još dva Arhus centra koja su tada osnovana u Tuzli i u Sarajevu. Samo ekološko pravo je posebno progresivna grana prava i zahtjeva dosta učenja, praćenja procesa, a istovremeno informisanja građana o njihovim pravima i pojedinačnim slučajevima gdje dolazi do narušavanja životne sredine i okoline u kojoj oni žive. Brojni slučajevi gdje nam se građani obraćaju, kojima mi pružamo pravnu pomoć, savjete i zaista lijep segment našeg grada je kada se ti nekako slučajevi zaokruže sa nekim pozitivnim ishodom. Godinama se boksit skladištio i pretovarao u Ložioničkoj ulici. Tome je kraj. U Centru za životnu sredinu napominju da će zajedno sa građanima budno pratiti stanje na terenu. Ovo rješenje predstavlja vrlo snažnu poruku i sve ostale aktivnosti koje se budu radile bit će koordinisane i sa ljudima iz Ložioničke ulice, sa građanima i naravno na osnovu onoga što ćemo dobijati, odnosno što ćemo vidjeti u narednom periodu šta se dalje dešava. Sjećam se kada se Austro-Ugarin okupirao davne 1880. kako si tiho i stidljivo došao na naše ulice. Jest da si tada bio statusni aristokratski simbol, ali neću ti to zamiriti jer bo si kasnije mnoge dobrote nam dao. Tako ti je grah pao. Dijeljenjem prostora, našeg prostora dobijamo više. Znači, ukoliko mi prostor koji je namijenjen isključivo za motorni saobraćaj podijelimo i više ustupimo nemotorizovanom saobraćaju, mi dobijamo više. Dobijamo zdravije ljude, dobijamo aktivnije ljude, dobijamo produktivnije ljude na poslu, dobijamo sretnije ljude, dobijamo mnogo ugodniji prostor za život. Banjalučka kritična masa je inicijativa građana koja postoji već nekih 2 godine. Cilj Banjalučke kritične mase jeste zagovaranje i unapređenje biciklističkog saobraćaja u gradu Banja Luka.
To radimo na više različitih načina, između ostalog i ovim vožnjama, kao što ste vidjeli večeras, svakog posljednjeg petka u mjesecu. Vamo, samo malo. Kabla, mladi, najde. Ovdje ostaju 2, a 3 idu tamo. Izrazio bi se nekako drugačije, ali znate šta mislim. Mislim da trebate pokazati malo hrabrosti, pogotovo za generacije koje dolaze. Program Transport je aktivan od 2005. godine, od kada u stvari uz potrebu sve veću da se bavimo urbanom mobilnošću, preuzimamo mi dio aktivnosti i razvijamo prvo na lokalnom nivou, a zatim na nacionalnom međunarodnom nivou. Pored urbane mobilnosti što se bavimo u Centru za životnu sredinu, počeli smo se baviti prije nekih 10 godina i razvojem cikloturizma na međunarodnom nivou, a ono što stvari najdosadniji dio, najbitniji dio je vezano za zakonodavstvo koje naravno neko mora da radi i to smo preuzeli ulogu da mi to radimo. Radimo također i umrežavanje, sarađujemo sa organizacijama na lokalnom nivou, na nivou Bosne i Hercegovine i međunarodnom nivou. Jedan od najvećih uspjeha koje smo postigli u vidu kampanja koje smo vodili u nekih 6 godina je da smo biciklističke kacige uklonili iz zakona. Tako da nakon toga, nakon 2013. godine, odnosno 2017. godine kad smo završili potpuno tu kampanju, imamo sve veći broj ljudi na biciklu. Sad je ono što treba raditi u stvari je unapređenje infrastrukture, a to je opet na nama i na svim inicijativama da tražimo od lokalne zajednice. Do sad smo, kažem, na mnogo projekata surađivali, ali ono što bi najljepše htjela zapravo naglasiti vezano uz Centar za životnu sredinu je to što su uspjeli kacige izbaciti iz zakona da budu obavezne prilikom vožnje biciklom. Jer ipak kacige u gradskoj vožnji zaista nisu potrebne. Čini se da su kacige čine to da se čini da je bicikliranje nešto opasno, zaista nije. Osim toga kvari vam frizuru i zapravo odmiče građane od te želje da bi sjeli na bicikl. Ono što smo mi uspjeli, zahvaljujući inicijativi Centra za životnu sredinu, je tako da se ukine zapravo nošenje reflektirajućih prsluka kao obavezna stvar na biciklima u Hrvatskoj. Tako da evo, nadamo se da ćemo nastaviti surađivati, ne samo ovako formalno kroz projekte, nego da ćemo se i dalje družiti kao što smo se do sada. Kroz program Biodiverzitet i zaštićena područja radimo, tako reći, na zaštiti prirode. Organizujemo veliki broj naučnih istraživanja širom Bosne i Hercegovine, iniciramo zaštitu prirode, sarađujemo sa većinom zaštićenih područja i trudimo se da stvorimo mrežu istraživača i da podstaknemo ljude, javnost da učestvuju u donošenju odluka, da se uključe u komentarisanje zakona kako bismo u konačnici imali što očuvaniju prirodu. Što se tiče uspjeha programa Biodiverzitet i zaštićena područja, neki od proteklih uspjeha jesu taj da smo inicirali zaštitu izvora reke Sane, koja je kao takva i prošla. Zatim radimo na unapređenju upravljanja mrkvog medvjeda u Bosni i Hercegovini, proces koji već neko vrijeme traje i koji će još da traje i koji za sad već pokazuje sjajne rezultate. Radimo konstantno, kontinuirano na istraživanjima naučnim širom zemlje i doprinijeli smo bazi podataka Republičkom zavodu sa desetinama hiljada novih podataka po pitanju biodiverziteta naše zemlje.
Kako bi upozorili u kom smjeru svijet može otići, aktivisti Centra za životnu sredinu organizovali su u Banja Luci zanimljivu akciju. Spajajući nespojivo, obilježili su na svoj način 16. oktobar, Svjetski dan hrane. Pored svih aktivnosti Centra za životnu sredinu, mi već niz godina vodimo anti-GMO kampanju. Cilj ove kampanje je da zabranimo upotrebu genetskih modifikovanih organizama i njihovo prisustvo u obliku hrane na našem tržištu. U okviru ove kampanje mi smo imali niz projekata i u sklopu svakog projekta radili smo razna istraživanja. Radili smo istraživanja prisustva glifosata u našem vodovodnom sistemu i u riječnim sistemama širom Bosne i Hercegovine, a također smo radili istraživanje proizvoda prehrambenih koji se nalaze na našem tržištu. Tokom jedne takve analize otkrili smo genetski modifikovan prehrambeni proizvod na našem tržištu. Radilo se o kukuruznoj krupici kompanije Brilj koja se svakodnevno koristi za ishranu mlađe populacije i također veoma je česta namirnica u našim domaćinstvima. Posljedica ovog našeg istraživanja jeste bilo uklanjanje tog opasnog proizvoda sa našeg tržišta i dalje smo uputili za pažnju inspekciji da treba da rade sa češće ovakva testiranja, da to ne treba da bude samo posao nas. U prvim danima naših anti-GMO kampanje mi smo vodili jednu raising awareness kampanju protiv McDonald'sa koji je u to vrijeme imao svoju otvorenu poslovnicu u Banja Luci. Mi smo podizali svijest koliko je opasna genetski modifikovana hrana i o tome kako ona zapravo uopšte ne prolazi prirodne procese koje prolazi, kako da kažemo, obična konvencionalna hrana koja treba zapravo da doprinosi našem zdravlju. Mi smo tom prilikom kupili jedan od njihovih poznatih proizvoda, uključujući i njihov pomfrit koji smo zapravo samo nalijepili na jednu plaketu da imamo kao uspomenu na tu našu pobjedu i njegovo zatvaranje. I danas, 2019. godine, mi možemo da vidimo te proizvode u apsolutno istom stanju. Svijest građana se ipak polako mijenja, poručuju iz centra. Potvrđuje to i sve veći broj građana koji obraćaju pažnju šta jedu, pa se okreću ka organskoj proizvodnji, što je svakako korak u pozitivnom smjeru. Centar za životnu sredinu je najozbiljnija organizacija koju ja znam da radi i da se bavi zaštitom životne sredine u Bosni i Hercegovini. Cijenim taj rad zato što neko i kod nas treba da misli o tim stvarima koje su zaista vrlo važne, a kod nas jednostavno nema prostora za te teme. Oni su uporni, dosljedni u tome, sve ih je više, sve su jači i jako sam srećan što u zadnje vrijeme ne ukazuju samo na probleme, već nude i rješenja. Više od 10 godina ja lično ili organizacija koju predstavljam sarađujemo sa Centrom za životnu sredinu. U ovom periodu učestvovali smo na cijelom nizu značajnih projekata i u svim tim projektima Centar za životnu sredinu je u stvari bio predvodnik i glavna organizacija koja je aktivirala sve druge nevladine organizacije za oblasti zaštite životne sredine u Bosni i Hercegovini. Ekipa, apsolutno bez koje naša borba ne bi bila tako uspješna i ne bi uspjela ostvariti svoje ciljeve. U našoj borbi u Kruščici, gdje je neformalna grupa građana podigla svoj glas protiv izgradnje mini hidroelektrana na rijeci Kruščici, prvi u pomoć sa svojim znanjem i iskustvom pritekli su nam prijatelji iz Centra za životnu sredinu. Dakle, naša ideja je bila da to bude 7. decembar, međutim, pošto ja imam, izvinjavam se. Ja sam totalno Brian Perry, Hoćete garante za narod nekom drugom. Dakle, da. Rad u toj organizaciji meni lično ostao u jako dobrom sjećanju, kako sa aktivnostima, znači tipom aktivnosti, načinom rada, a tako i među ljudskim odnosima koji su tu vladali. Znači nije bilo neke hijerarhije u današnjem poimanju nekih poslova, ne znam, rukovodioca, šefova, nego sve smo odluke donosili kompromisno i naravno svi su radili dio svojih poslova koji su naravno preuzeli, koji su željeli da radi.
Najprije želim čestitati Centru za životnu sredinu ovaj veliki jubilej od 20 godina. Ovu priliku bi iskoristila da prenesem pozdrave od hrabrih žena Kruščice i na 20 godina uspješnog rada naših prijatelja iz Centra za životnu sredinu. Ja se nadam da će biti još 100 godina Centra za životnu sredinu i tako da sve najbolje i da pijemo zajedno još 100 godina. Živjeli! Centru za životnu sredinu i cijeloj ekipi želim sve najbolje, želim da ih je još više i da traju dugo. Pamtim ga iz doba mladih istraživača Banja Luke u prvih par godina postojanja i od podruma na Prirodno-matematičkom fakultetu do kancelarija koje sada imaju i broja ljudi koji sada imaju i naravno da mi je drago da će biti na sceni još dugo i više nego 20 godina. 20 godina centra. Da. Nakon 20 godina borbe za prirodu i za ljude, nama u Centru za životnu sredinu je izrazito jasno da je priroda u našoj državi pod velikim atakom raznih negativnih procesa koji se dešavaju u ovoj državi, a to je i korupcija, i pritisak privatnog kapitala i mnogi drugi procesi, između ostalog i manjak kapaciteta u institucijama da se istinski bore sa svim problemima koje imamo. Onog trenutka kada postanemo svjesni svih problema i veličine problema sa kojima se nosimo, tada je u stvari jasno da ne možemo više biti nijemi i pasivni, da nemamo taj luksuz da ne budemo aktivisti, da moramo da se angažujemo, da se udružimo i da se zajedno borimo za bolju budućnost ove države.